Dit is die een plank. Moerspoor, daar is makkelijk. Nie makkelijk, maar ons aan die onderkant. Dit pas nie in nie. Hierdie is allemaal in een. Ons hom uitbreek. Hierdie kant, hier so. Moerse maar lang motherfucker. Sorry. Hierdie ding kan jy nie uithaal nie. Hulle loop in series in. Dus ek sê een in die ander een. Een in die ander ene. Sien jy? Een in die ander ene. Hulle sê, ek weet nie, is dit gegom is of silicone stof. Ek kan nie uitkry nie, moes hom uitbreek hierso. Daar so. En aan beide kant het hierdie motherfucking brakkers gesit het. Ek het hierdie een het. Moet extra vast sit man.